سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقداس النزلوم أبيت زيناتاتنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصونهم تحتنا نقدم نايلو مارستي بلا حدش تمريس سولو بريزيدنت دونالد ترامب ناي أمريكا درو نتا كورس كي تركبا خلو ناتو حساباتن ناتو بلاناتن كام سراحاتو كام مفتام زترفو نغير يلن بحفشا أبزو وانزي بتا بتويتر بتناتو تروز زبل زلو ناي سوشيال ميديا بلاتفورم غيرو نعلم ملو ززارب صحفاتي تسدد زلو ازخا دونالد ترامب ناي بحكي ماغنيت ناي اتنشن مخانو اغالبو ناي سبات كم ماغنيت دسحب مخانون مرحتنا عالم جو بايدن قالو ديالن رسيعمو دونالد ترامب زبلو ترايم كزاربون كحسبون زوعلو زلو ازخا جينا كبابي ورح تريفو خلو نسلطانو إنا نزارب زلنا لازل الورح وين تريفو خلو نسلطانو برستيل كابت كورس كيدي بخلو بوليسيتات حسابات ناتو كسالاسل نريا لنا زغا نايتي مديبو زلو يو أبت مجمريا معالتناتهم عبيت ساقامات أبت أوفيس كي أتوي مختم تاخقبر لهم يزل زلو لازلنا بوتينن زعبازو كيناتنا يوكرين أقدا سزاربا أبت صحف هاوتي له أزارب خوين له مجمريا قل كابو زي فلي ناي يوكرين فولودمير زيلينسكي معالتاوي قال زرباي زارب حانت بزل حجة تزاري بوازو لسكن اسمع Ukraine's President Volodymyr Zelensky says his country is seeking a diplomatic resolution to the war with Russia. He also proposed the deployment of foreign troops to Ukraine until it joins the NATO military alliance. He made the comments during a joint press conference with German opposition leader Friedrich Merz. Zelensky has insisted سو أبزرك كبزي مسمن تراخيب له ناي جيرمان اوبوزيشن ليدر زبهال فريدريك ميرث زبهال قال ون زغلت الشانسلر كونز خلي زبلو زلونيو مسو تراخيب أبس زاربلو دبلوماسياوي مفتحنا تهاجروا قانقا غيري كلام دبلوماسي زبهال يلن بحيلي كونز له راشا تسعر له بوتين كوتس له زبل زنبرك قانقا تريفي هيج قص بقص كلنا قرنا غير وين متيوم دبلوماسياوي مفتعين عند الزلنا كمل كله كم توسع قدما ناي كالوت هجرات ناي أوروبا ديو ناي جل سراويت أب يوكرين كعدتو كم زلوا زخا نتمس فحفح وين فلاديمير بوتين زدف أوزلو تطعم بالك خون اللي زخل مالتيو أنا يطلع الورح تعرفوا له دونالد ترامب كم تندحريلنا أبزو ورح كجاتم زخل كنا تاتوني ردوا له مالتيو تكوينات بزح عبد زربا يلا مالت كوينات يلا مالت يكون برتو كوينات يزلو زربا تم دحري التميديا حنت نجر تراي نتصور راشا تدف سلازلاي يوكرين كعوت خلو ببلو التميديا كسب نصمم يتزارب يا كم مجلسنا توم غير كسر ميديا بزح بزعب حدا كوينات كستا يسعر له قال دحري له اتدفت هو دلو يسعر له زعبات كوينات حماق تراك زارب تدليم دما التنساتهم زدلي وزلو يسعر له مالتيو ازيان نجرات استاخيل كام فلات لعلا قداسنا تالو تجي نمنتا علاماي كم زبل زلوس كان اسمعي throughout the war that Ukraine needs security guarantees to prevent Russia launching another invasion after the current hostilities end. During their meeting, Merz criticized the current German government for refusing to send long-range weapons to Ukraine. Unsere Position ist klar. الجنتاي زبل زلو بحفشا زي chancellor زي opposition leaders بحال زلو مستي اب سلطان زلو منغستي زفلال مرغص لهم حدا كابدما اتي عبيت ميسايلاتون اتي ناي لونج رينج نوح كايز ميسايلاتنا جيرمان እዚ ሕጂ ዘሎ ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ኣይህብን እየ ብምባል ደረቕ ዝኾነ መልሲ ምውሳድ እዚ ኩሉ ገንዘብ እናሃበ ከሎ ኣብዚያ በፂሑ ከምዚ ምባሉ ዝብል ብዙሕ ግዜ ባዕሉታዮም ዝጠቕስዎን ዘቆናፅብዎን ሓቂ ንብዝራ ንሱ ግን እቲ ኩናት ካል መልክዕ ክሕዝ ጀርመን ከተፍቅድ ኣይደልን ኣብ ትሕቲ መርሕነተይ ዝብል ተሪር መርገፂ ወሲዱ ማለት ፅቡቅ ውሳነ እዩ ግን በዚያ ስለ ዝገበረ ጥራይ ፍሉይ መራሒ ክትብለ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ቢልዮናት ገንዘብን ካልእ ኣፅዋርን ከም ሕሱም ዝሰደደ እዩ ስለዚ ክፋል ናይቱ ኩናት እዩ እዚ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ግን ነቲ ተሪፈን ዘለዋ ሚሳይላት እውን ክህብ ድልውነት ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክዛረብ ሰሚዑ ስለዚ ምናልባት ሎቢ ምግባር እዩ ዝክመስል ዝኽእል ናብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ እሱ እንተመፅኡ ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ዩኬይ ካብ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ካልእ ፕራይም ሚኒስተር ኩላቶም ከምዚ ዓብዪ ለውጢ ናይ ፖሊሲ ዝገብሩ እናመሰሉ ይመፁ ግን መቐፀልታ ናይቲ ሓደ ምክንያቱ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ንሱ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ንሱ ዝደልዮ ድማ እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ንመቐሸሺ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ሰብ ትቕይረሎም እንደን ክሳብ እቲ ሰብ ዝፍለጥ ሓያል ግዜ ስራሕካ ትሰርሕ ሽዑ ምስ ተበለ ድማ ጣልዮ ካልእ ሰብ ትቕይር ከምኡ ነይሩ
ኣብቲ ግዜ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይፍለጥን ነይሩ ዳሓኒ ነይሩ ኣብ ግዜ ኩናት ግን ቀልጢፍ ዝገሓድ ዘሎ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሕ ኩሉ ነገራት እቶም መራሕቲ ክመፁ ከለዉ ዝብልዎን ምስ መፁ ዝገብርዎን ዝፃረር ምስ ኮነ እቲ ህዝቢ ቀልጢፉ መመሊሱ እቲ ንቅሓት ናይቲ ህዝቢ ይብርታዕ ኣሎ እዚ ከዓ ፀገም ይፈጥረሎም ኣሎ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውሩ እውን Unsere Position ist klar. Auch die Our position is clear, including that of my parliamentary group. We want to enable your army to reach military bases in Russia. Not the civilian population, not the infrastructure, but to reach the military targets from which your country is being attacked. So, ትሪኦ ኣለኹም እዚኣ እታ ዘረባ ነዚኣ ስለ ዝብል እዮም ዝፈትዎ ናተይ ፖዚሽን ናትና ፓርቲ ናይቲ ፓርቲ ናትና ፖዚሽን መርገፅ እንታይ እዩ ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣላ ኣፅዋር ክወሃባ ኣለዎ ንራሽያ ወታደራዊ ዕላማታት ናታ ንክትሃርም ትሕቲ ቅርፂ ንሲቪል ህዝቢ ዘይኮነ ወታደራዊ ዕላማታት ንክትሃርም ስለዚ ነቲ ሕጂ ዘሎ መራሒ ጀርመን ሕማቕ እንተኢልካዮ እዚ ክትከኦ ተኮይኑ ካብ ዝገደደ ይትከኦ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክዕወት ትዕሪ ኮይኑ ካብቲ ዘሎ ዝገደደ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ከትሕዝ ዝኽእል ጀርመን ምስ ራሽያ ሽግራን ተፈቲሓ ይከሓልፈላ they know this ቁጠባ ናይ ጀርመን ብመሰረቱ ኣብ ነዳድን ሞቶር ናቱ ወይ እውን ነዳዲ ናቱ ናይቲ ቁጠባዊ ሞቶር ናይ ጀርመን ነዳዲ ናቱ ራሽያ እዩ ብዘይ ነዳዲ ሞቶር ክሰርሕ ኣይክእልኒ ዑፃ ዲኻ ክትወሉ ማይ ኣይክሰርሕኒ ስለዚ ካብቲ ነዳዲ ናቶም እናሃደሙ ኣክል ንዑ ከፅብሑ ዝፍትኑ መመሊሶም ነቲ ጋብ ከክፍሑ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት ኣብ ስልጣን ክመፅኦም ስለዚ እዚ ከዓ ንሪኦ ኣለኹም መሊሱ ምስ ራሽያ ነዊሕ ፅልኢ ንክምስርት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብስልጣን ክመፅእ እውን ተኽእሉ ኣለዎ ጠዋብዮም ከምፅዎ ክእሉ እዮም I said this in the Bundestag a few weeks ago. By limiting the weapons range, we are forcing your country to fight with one hand tied behind its back. And that's not our position. So, በቃ ኣነ ኣብቲ ባይቶናትና እውን ተዛሪበ ነይረ ንዓኻ እቲ ኣፅዋር ዘይምሃብ ማለት ንዩክሬን እቲ ኣፅዋር ኩሉ ዘይምሃብ ማለት ሓንቲ ኢዳ ብድሕሪት ዓፂፍካ ብሓንቲ ኢድ ክትዋጋእ ወይ ክትበኣስ ምግዳዳ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግባእ ኣፅዋር ክወሃቦም ኣለዎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኤግዛክትሊ እቲ ናይ ዩክሬን መራሒ ክሰምዖ ዝደሊ ዘረባ እዩ እዚኣቶም ድማ ነቲ ኩናት ከዝሕልዎ ዘይኮኑስ ከጋድድዎ ጥራዮም ዝኽእሉ Our chief political editor, Michaela Kutner, is following the story. We asked her what Friedrich Merz is hoping to achieve with his trip to the Ukrainian capital. Well, first of all, he wants to demonstrate that he is where the pressure point in Europe is. Friedrich Merz is not unlikely to become the next chancellor here in Germany if the current polling is anything to go by, because his conservative CDU party is by far in the lead, according to the latest polls, round about upwards of 30%, whereas Olaf Scholz, the current chancellor's party, is round about 14-15 percentage points. So Friedrich Merz is So ዝንሪኦ ዘለና በቲ ዘሎ ፖሊስ ዝእመን እንድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝእመን እኳ ኣይኮነን ንካማላ ሃሪስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክሳድ ንክሳድ እዮም ዘለዉ ኣብ ገሊኡ ተቐድመያ ዝብልዋ ዝነበሩ እዮም ብገፊሕ ኣብተን ስዊንግ ስቴትስ ሓንቲ እውን ከይሰዓረ ዝተረፈት ስለዚ እቲ ሳይንስ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዝተጠቀምሉ እቲ ሳይንስ ከምዚ ከምዚ ኢሎም ዘታለልዎ ደየለ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ክታበት ድዩ ወላ ብዛዕባ social distancing ዝብልዎ ዝነበሩ ወላ ብዛዕባ ማስክ ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሉ ብሳይንስ ተደግፈ ዝብልዎ ዝነበሩ ብሳይንስ ርክብ ከም ዘይብሉ ዝግለጽ ዘሎ ሕጂ ልክዕ ኣብዚ ድማ እቲ ፖሊስ ናቶም ድማ እቲ ኦፒኒየን ፖሊስ ዝብልዎ ንቅድሚ ምርጫ መን ክዕወት ገለ መገመቲ ባዕሎም ከም ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዝፃወትሉ ኢና ንፈልጥ ካማላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ፍጹም ጥቃጥቃ ይነበሩን ግን ነቲ ህዝቢ ጥቃጥቃ ከም ዘለዎ ጌርካ እሚንካ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ንሳት ትቅድሞ ከም ዘላ እዮም ዝንገር ነይሩ ምርጫ ምስ ተኻየደ እንታይ ጋጢሙ ብሰፊሕ ስዒርዋ ማለት እዩ እዛ እንታይ ደረካ ኩሉ ግዜ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ወይ ቅድሚት ከምፅወዮም ወይ እውን ጥቃት በቃ ተሓናኒቆም ከም ዘለው ጌርካ ተቕርቦ ስዑት ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም በቃ እሞኻ ድራማ ትውስኸሉ ከምዚ ሓደ ነቶም ፀልዎ ዶናልድ ትራምፕ ተመሪፁ ከምዚ ክንኮይና ናበልካ ብፍርሂ ነቲ ህዝቢ ናብቲ ካልእ ምርጫ ዋላ ከይፈተዎ ንዶናልድ ትራምፕ ፀልዩ ክኸይድ ከም ዝኽእል ትገብሮ ጅኻ ኣብዚ እቲ AFD ዝበሃል እቲ የማናይ ክንፊ ከምኡ ድማ ብፀጋም ዘሎ እቲ ናይ ሳራ ቫነን ክኔክት ገለ ትበሃል ናታ ፓርቲ እውን እቲ ናይ ሶሲያል ማለት እዩ ክልቲኦም እዚኣቶም ናብርትዑ ይመፅእ ኣለዉ ንዓታቶም ኣቴንሽን ክሂቡ በቃ እቶም ኩሎም ፓርቲታት ቀደም ዝፃልኡ ዝነበሩ ተደጋጊፍካ ኣብታ ስልጣን ንምዝናሕ ዝግበር ዘሎ ሚድያ ድማ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንዓታቶም ጥራይ በቃ ናበለዩ ዝጀናጅኖም ዘሎ በት ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ከምዚ እናበሉ ደፋፊኦም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በይን ይኣቱ ንጀምር ኣብ ዶናልድ ትራምፕ Now let's look at another diplomatic display, one that could reshape Europe. Donald Trump just paid a visit to France and dropped another bombshell. He wants China's help to end the war in Ukraine. So what exactly is he proposing? And what was he doing in France in the first place?
Let me answer the second question first. Trump was in Paris for the reopening of the Notre Dame Cathedral. The cathedral was gutted by a fire in 2019. It was repaired over the last few years and ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ፓሪስ ኣብቲ መኽፈቲ ናይታ ቤተክርስትያን ኖተርዳም ካቴድራል ዝበሃል ኣብ ተሳተፈሉ ምስ ዘለንስኪ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ካብኡ ምስ ተመለሰ ዝበሎ ድማ ክንርኢ ኢና። Finally reopened on Saturday. French President Emmanuel Macron held a grand ceremony for it. He invited leaders from all over the world, including Donald Trump, who is still technically a private citizen. He hasn't taken office yet, but Macron invited him because talking to Trump was important as soon as possible. So Trump was given a grand welcome at the Elysee Palace in So ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ከም ተራ ዜጋ ይተዓዲሙ ዘሎ ዋላ እኳ ፕሬዚደንት ተመሪሱ ተሎ ስልጣን ይሓዘን ኣሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ደይምዕዳም ወይ ዶናልድ ትራምፕ ኣቐዲምካ ምጅንጃን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘሎ ኣትሊስት ማክሮን ተረዲይዎ ኣሎ። ስለዚ መጀመርያ ናብኡ ከም ዝመፅእ ገይርዎ ብቀይሕ መንፀፍ ተቐቢልዎ ከምኡ የለን ምጅንጃን ማለት እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ከማን ኣይ ቲንክ ሰበይቱ ተዓዲማ ነይራ መስለኒ። ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፎከስ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝዘበለ እዩ ነይሩ። Paris, that's the French presidential palace. Macron and Trump hugged and shook hands multiple times and quite fiercely. It's an old habit of theirs. They did this during Trump's last presidency as well. It seems some things never change. President, it's a great honor for French people to welcome you 5 years later. And you were at that time president for the first time. And I remember the solidarity and your immediate reaction. So, welcome back again. Thank you. We are very happy to have you here. And it's an ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ክልቲኦም ተራኺቦም ኣለው። እቲ ምርኻቦም ኣይኮን ኣገዳሲ ቀፂሎም እንታይ ተባሂሎም ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። together on defense and offense too. And it certainly seems like the world is going a little crazy right now. And we'll be talking about that. Thank you very much for being here. The world certainly is going crazy right now. So once the hearty handshakes were over, the two of them got to business. They spoke for about an hour. One of the things they discussed was NATO, the North Atlantic Treaty Organization. It's a Western alliance, and it is ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ርክብ ናይ ካሜራ ተባሂሉ ዝግበር ነገራት ኣለዎ። ብዓብዩ ግን ባክ ቱ ቢዝነስ ኣብቲ ቢዝነስ ክመፁ ከለዉ ኔቶ ቀዳማይ ኣርሲ እዩ። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኔቶ ምትእማን ከም ዘይብሉን ብዛዕባ ኔቶ ፅቡቅ ስምዒት ከም ዘይብሉን ይፈልጡ እዮም። ካልኣይ ድማ ዩክሬን እዩ። እዘን ክልተ ነጥብታት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ክኾና ከለዋ ዶናልድ ትራምፕ ፖዚሽን ናቱ ምናልባት ኣብኡ ኣፍኩስ ኣቢሉ ተዛሪቡ ድሕሪኡ ግን ሚድ ፕረስ ኣብ ዝብል ብሰፊሑ ብዛዕባ ኔቶ ካብ ኔቶ ክወፅእ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ዝደልዮ እንተደይ ተፈፂሙ worried because Donald Trump may pull the plug. He has criticized NATO members in the past, saying they don't pay their fair share. NATO guidelines are very clear. Every member should spend 2% of their GDP on defense. Most of them did not until recently, and Trump was not happy about this. And now that he's coming back, NATO countries have started paying up. This alliance has 32 members. In 2023, only 10 of these members paid their dues, or their due, 2% of their GDP on defense. This year, that number has gone up to 23. So 23 out of 32 NATO countries are now spending the requisite amount on. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኔቶ ዝበሃል ውድብ ወይ እውን ማሕበር እንታይ እዩ 30 ሃገራት እንተለዎ እቲ ሕግናቶም ድማ እንታይ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሃገር 2% ናይ ጂዲፒ ካብ ቆጠቦም 2% ናብቲ ምክልኻል ናቶም ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ምክልኻል ናቶም ክሃንፅዎ ከም ዘለዎም ንኣሜሪካ ይኩኑን ክበጋ ዘለዎም ምክልኻል ናቶም ክሃንፅዎ ከም ዘለዎም ዳስ ዋይ ድማ ኣሜሪካውያን ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤውሮፓ ዝተበከለ ቆልዓ ዝብልዎም ወይ እውን ስፖይል ቻይልድ ዝብልዎ ምክንያቱ ንሃገሩ ንምክልኻል ገንዘብ ከውፅእ ዘይክእልሲ ከመይ ዓይነት ቁጠባ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ሰፊሕ ዝኾነ ገንዘብ ሰም 4% ድዩ ዋላ 100% ናይ ጂዲፒ ናቶም ከባቢ 800 ቢልዮን ንዓመት እንታይ እዮም ዝገብሩ ንምክልኻል ናቶም እዮም ዘውፅኡ። ራሽያ ሰፊሕ ባጀት ኣለዎም ንምክልኻል ናቶም። ቻይና ሰፊሕ ባጀት፣ ህንዲ ኩላቶም ቶም ሚሊታሪ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዓቢ ባጀት ኣለዎ። ኩለን ሃገራት ድማ ተን ሪዝነብል ኖርማል ሃገራት ወታደራዊ ባጀት ኣለዎ። ኤርትራ ኣለዎ፣ ኢትዮጵያ ኣለዎ፣ ኩሉ ኣለዎ። ኤውሮፓን ከም ይኮኑ ንሕና ወታደራዊ ባጀት ኣየድልየናን እዩ። ምክንያቱ ናይ ሰላም ህዝቢ ስለ ዝኾንና ንዓና ዝትንክፍካ ስለዘየለ ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካ ስለዘላ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ብምባል ንዓመታት ባጀት ዝበሃል ናይ ምክልኻል የብሎምን። ሰራዊቶም እናጣየስዎ እቲ ታንክታት ናቶም ሓንሳብ ከም ረድኤት ሂብዎ ሓንሳብ ፋሕፋሕ ኣቢሎም ንሕርሻ ክንሰርሑ ኢና ይብሉ። ከምኡ ኣብ ላግፂ ነይሩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 50 ዓመት ዝነበረ ሰላም ኩሉ ኮምፕሊት ኩሉ ካብ 1990 ሰላም መፅያ ኣብ ኤውሮፓ ዝሑል ኩናት ከሎ ምፍታት ነይሩ እዩ።
كاب زحول كنا تطوم زبالة كلن كسب شنشات من تسعة معرب جرمن مع تانكتات ينيروا مع تانكتات مع تصوار ينيروا عند إنجليزكم مع تصوار فرنسا هم كابون نيوجن كاب شنشات من تسعة راشا حبر السوفيت ودي قام استبالت كل براتاتهم ناقلفوا دارجة أبزيرو بس يهم كله يزو كنا زجميرو حجي ولا حنت يلا لذي بيجك أمريكا زملت نحرك نبلا لنا ولا نعنا أبغى قاد تو نحرمنا خاطوينا يوانياتو تزي بالكا تقبروني بالكا زي ما لا هذا كم بحدش كجمر زي مخالك هاي تخال تزعبي تسقم كويس زلون نخالك كم بحدش جميرهم ديفنس ناتهم نكانسو دونالد ترامب يقددهم الله كن متى وتذكرك بخل دحان أبزيان ملس أنا تشيرو تزاري وامنير لنكنه Clearly, there's an improvement. Macron brought it up with Trump. And the response? NATO is good as long as they pay their bills. That's what Trump said. Probably not the reassurance that Macron was looking for. But it's better than nothing. After the bilateral, they were joined by a third participant, Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Macron was initially supposed to meet Zelensky separately, but he decided to pull off a diplomatic coup. He staged the first meeting between Trump and Zelensky after Trump won the US election. The meeting did not last long, just about 20 minutes, but despite the brevity, Zelensky said it went well. سنتايز بالزلو أنا فرق نايتي على خيبات ما نعسر دقائق زخون نزلنسكي عديمو كم سراخو بيزن الجرزلو of course دونالد ترامب أمريكا سناتو كم زبخمس كشكواني من فتنوجن نيتو وداينا نيتو زقبون باجت خافلن دحر قينهم تزقبون دحر خافيلهم it's okay كل يعني الوم زي كفلت قينهم قل ترقم يبلون عنابو مهلاو سلزي تزقبون كفلوا خلوا لهم يلو زيامة جمريتا نبيك سوق الغلقم we don't know. It was a very good meeting. It is important that it was constructive and the atmosphere was crucial. صبغ ركب كم زنبرة زلنسكي نقرأ لوجن دقيقة بقال انترفيو كم زجا بروجن كم تزدلك كم زي عقبو زقال حبريتا رينالنا زي productive ويون وتيتاور ركب مز دونالد ترامب كم استجابرة إذا نقرأ زلو دونالد ترامب كابو تمليسون زعبا مسرح ناي سلامي تزارب زلمبر كوينات تقص اللي زبل مدى بيبلو. Zelensky called the talks constructive. He called Trump resolute as always, and he said they would continue to work together. So he was trying to project hope. But then Donald Trump himself spoke, first about the Syrian crisis and then about Ukraine. Let me quote from what he said about the war in Ukraine. There should be an immediate ceasefire and negotiations should begin. Too many lives are being so needlessly wasted. Too many families destroyed, and if it keeps going, it can turn into something much bigger and far worse. I know Vladimir well. This is his time to act. China can help. The world is waiting. So Donald Trump نتصور تخانا ملقتي أبي إكس غيرو سديدو مالتي. أتي كوينات كبر زولا بيوكرين ممزحت معربين ما راح تزي بلوا حسوت مالتي تحق أي نقراني بحسوت يمزاربو يوكرين تعنو الله تبرس الله حزبي يهرم الله منسيات يهالكون لو بغلتي وجن براشا يقوم بيوكرين إذا كوينات زيت توقف الله فلاديمير بوتين سلدفلتو عبز وانز جزية خاي تتعمله قداينا سلام مقراط ما يتوصي كجمر كتكلال لك يعني كل معربا ميديا كبلو زيد اللي زربا تشاينا كتحقس خلي أبزيلو إزي ودكاتنا تناي بايدن ادمنستريشن كم دمانا إذا أورسلا فاندر لاين تشاينا كل جزء أقول رشا زلا قال ملنا نابلوز خصوة دونالد ترامب دما تشاينا نتمسرك كتحقس خليها رشا تشاينا كتسمع سلا تقول براكتيكاليس تكون النتيجة من فلاديمير بوتين من كسمع يخل ترى هذا كون استاتي كدف زغل قرب تلي دفيت كجبر زغل مانيو تشاينا زي تشاينا كتحقس زغل عالم دما تتبلع بمبعد طلعوا زقانة دبدابي ناب بوتين ناب كم لما ناب بريزيدنت شي ناي تشاينا سديد له سنتين أندرزالنا دونالد ترامب نايز كله حجب جبز والوز قلنا يا باريس قال ملكوس دعويهم قالوا دو قال يتبهليرو دونالد ترامب قال هذا حسبه كجبرات حرايبني إذا كله جيرو ما مستملسه بعفونا سمعوا مي كم ترى يكون أبزونا سمعوا مزعبانيته 100,000. Ukraine's lost higher than they say, probably 400,000. You're talking about hundreds of thousands of bodies laying all over fields. It's the stupidest thing I've ever seen, and it should have never been allowed to happen. Biden should have been able to stop it. Sir, will the United States... It is the stupidest thing. Yes. الزكينات زي بتعمي كجاتم زي جبو حدا جنيا stupid زخانة وسانة خمس زخانة زي نكرز الله كما يخ بحال زي جبو زكينات زي عبز زبان زي كن زي هلكيت كفت عملو زغل كونتات كفت راي جبوني نيرو زي زكينات زي بمصرته كجمر زي جبو ينابلي دونالد ترامب زارب جغا بزغل تفتت توكل الله زي دايبا common sense بال فلو يرسي فلو يحنقول هالليكا نزغطري normal سب مخاني زي الليكا
እቶም ዝመርሑ ዘለዎም ካብቲ ኖርማል ወፂኦም ብረብሓ ዝተዓብለለ ሂወት ስለ ዘለዎም ነቲ ኖርማል ንሕና ንሪኦ ዘለና ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክንዲ ዝብሉ ዩክሬን ክስዕር ኣለዋ ከምዚ ክንገብር ኣለና ከምዚ ካል መንገድታት ናፈሓሱ ንክልተ ናብ 3 ዓመት ኣቕሪቦም ኣለዉ ስለዚ እቲ ክበሃል ዝግብኦ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ክብሎ ዝግባእ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣሎ ካል መንገዲ ክናደየሉ ኣለዎ ምባል ዝበለፅ ሕጂ ስምዕዋ ዝዓበየት ሕቶ States stay in NATO while you're in office? In where? NATO. Do you commit that the United States will remain a member of NATO while you're in office? ሕቶ እንታይ እያ ስኻ ኣብ ኩረሻ ስልጣን ከለኻ ኣሜሪካ ኣብ ኔቶ ክትቅፅል እያ ኢልካ መብፃዕታቱ ትኽእል ዶ ወይ ርግፀኛ ዲኻ ኔቶ ኣብ ኔቶ ክትቅፅል ምዃን ኣሜሪካ ኢልዎ መጀመርያ ቅድሚ መልሲ ምሃቡ እቲ ሕቶ ክለዓል ምኽኣሉ ጥራይ ንኤውሮጳውያን ቁሪ ዝገብረሎም እዚ ቁሪ ዝገብረሎም ክነግረኩም ልክዕ ከምዚ ማዓፆ ናይ ገዛኻ ኩሉ ነገርካ ዝከላኸለልካ ክቕንጣጥ ማለት እዩ እዚ ምክንያቱ ምስ ራሽያ ሓዊ እዮም ፅሕትሪ ዘለዉ ንራሽያ ክምክትሉ ዝኽእሉ ኣፅዋር የብሎምን ምስ ኣሜሪካ ተሓጊዞም ከለዉ ናይ ከኣልዎን ኣሎ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሓደ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኔቶ ክትፀንሕ ዲኻ ዋላ ክትቅፅል ዲኻ ኢልካ ክትሓተው ኣብ ከምኡ ደረጃ ምብፅሖም ጥራይ ክሳዕ ክንደይ ፍርቅ ክፈጥረሎም ከም ዝኽርዱ እዩ ንቐፅል እንታይ ኢልዎም ስኸ Again, they have to pay their bills. If they pay their bills, absolutely. But not if they don't pay their bills. But NATO's taken advantage of us because we were, look, two things. Number one, they take advantage of us on trade, meaning the European nations, okay, like terrible. They don't take our cars, they don't take our food products, they don't take anything. They think it's a disgrace. Yes, ግቦም ተኸፊሎም ክቕፅል ይኽእል ኢሎም እንተዘይከፊሎም ከትብሎ ኣላ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ እዚ ሓደ ሰብ ውዕል ሃገራት ውዕል እንተለዎ እንደይከፍል ተኮይኑ ውዕሉ ዘይገብር ተኮይኑ ካንስል ኢኻ ትገብራ ኣብ ካምፓኒ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ኢንዳይሬክት ረብሓ ስለ ዘለዎ ዋላ ዘይከፈሉ ከለዉ ሓቂፎም ዝኸይድ ዕላማ ትኔቶ ንክሕይል ኣይኮነን ዕላማ ንራሽያ ንምድኻም ንራሽያ ንኽባብ ስለ ዝኾነ ዋላ ከይከፈላ ከለዉ ኣብ ውሽጠን ገለ መለ ኣኺቦምን ክኸዱ ፀገም ይብሎምን ሕጂ እንታይ ዝብል ንሱ ግን ከምኡ ይርዮ ነገራት ተኸፊሎም ንሕግዞ ኣባላት ኮኑ ከምቲ ከም ንሕና ንኸፍሎ ዘለና እንተዝኸፍሉ ኮይኖም ዝግብኦም ፋይን እንተዘየለ ግን ካልኣይ ድማ ኢልዋ ኔቶ ዝበሃል እዘን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ኤውሮፓ ብጣዕሚ እየን መዝመስቲ ኢልዎ ንዓና ብኩሉ እየን ዝብዛና ዘለዋ ናትና ንብረት ኣይገዛእን እዮም ሓቂ ኣብ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ክዳን ኣይንገዝእ በለ ናይ ኣሜሪካ መግቢ ኣይንገዝእ ናይ ኣሜሪካ መግቢ ባይ ዘ ወይ ኣይ ዶንት ኖ መን ክገዝኦ ዝኽእል ወላ እተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሜክዶናልድ እንተሎ ወይ ገለ መል ኣለዉ እንዲኦም ኣብዚ ብናይዚ ዓዲ ዝስራሕ ናቶም መግቢ ሰብ ኣያምነውን እዮም ክትፈልጡ ዘለኩም ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ መግቢ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ስምዑ ኣብ ኤውሮፓ ንበልዖ መግቢ ኳሊቲ መግቢ ምዃኖም እዮም ይዛረቡ ኩሉ ግዜ ሓቂ ሜክዶናልድ ናይ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለኻ እንዳ ጓሓፊ ዝመስል ሜክዶናልድ ኣብ ስዊስ ክትሪኦ ከለኻ ግን ዲሰንት ሬስቶራንት ወይ ከዓ ኖርማል ጥዒ ዝበለ ሬስቶራንት እዩ ዝመስል ኩሉ እቲ ስቤዛታት ናቱ ነዚ መንእሰይ ዕብየት ናይቲ መግብታት ተሪኻዮ እውን ምጥን ዝበለ እዩ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክግጅፍ መዓት እዩ ገለ መለ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ነገራት ዋላ እተን ካምፓኒታት ኣብዚ ክመፃ እንተኽእላ ኣብዚ ብናይዚ ኤዲሽን እየን ዝሰርሓ እምበር ከምቲ ኣሜሪካ ዘላቶ ካብኡ ከሎ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ሜቢ ኮካኮላ ጥራይ ዘሎ እቲ ኣሎ እንዲ ካልእ ኩሉ ጀነራል ክንገብር ኣይንኽእልና ግን ብሓፈሻ ናትና ንብረት ናትና መኻይን ኣይዝውሩ መኻይን ናቶም ድማ ኣብዚ ዛዕቲ ኢኻ ትሪኦ መኻይን ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣይዝወር ናይ ኤውሮፓ ኣብዛሕቲ ግዜ ናይ ኤውሮፓ ይዝወር ወይ እውን ናይ ጃፓን ናይ ኤስያውያን እዩ ዝዝወር ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ንብረትና ይገዝኡን እዮም ሓንቲ ዝረሳዕ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተረድኦ እምበር ሶሻል እዚ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ ኤውሮፓ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ግን ኣይጠቕሶን እሱ እዚ ንዑ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ቁሩብ እውን ቀልጢፍ ኣብ ርእሱ ዝመፀሉ ሰብ ኣይኮነን And on top of that, we defend them. So it's a double whammy. So let me just tell you, I was able to get hundreds of billions of dollars put into NATO just by a tough attitude. I said to the countries, I'm not going to protect you unless you pay. And they started paying. And that amounted to more than $600 billion. That's a big thing. Otherwise, they wouldn't even be. So ንኔቶ ዝበሃል ውድብ ልዕሊ 600 ቢልዮን ከም ዝኣሉ ዝኽኣልኩ ታፍ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ገንዘብኩም ግቡእኩም ዘይትኸፍሉ ተኮይንኩም ኣይንከላኸለልኩም ኢና ስለ ዝበልኩም ክኸፍሉ ክኢሎም እቲ ኔቶ ድማ ክሕይል ክኢሉ ስለዚ ግቡእ ንዝገብር ኦኬ ግቡእ ንዘይገብር ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስለ ዝበሎም ስለዚ ብክልቲኡ ክምዝመዝ ከነፍቅድ ኣይኮንና ንብል ኣሎ ንኤውሮፓ ድማ ኣይ ቲንክ ገለገለ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ ኣብዚ ምፅኤልኩም ነይሩ እንታይ ኢሎም ቂምታ ከም ዘለዎን ሕነ ክፈዲ መፂኡ ከም ዘሎን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብቲ ዝሓለፈ ክላገፅሉ ኣሽካዕላል ይፃወትሉ ነይሮም እቶም መራሕቲ ፈርዲዮምሎም ስለዚ ኦልሬዲ ዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናሊ ነቶም መራሕቲ ነቶም ሃገራት እውን ከም ዘይፈትዎም ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ስለዚ እቲ ታፍነስ ናብ ኤውሮፓ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ሕግብግብ እዮም ዝብልሎም ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ንኩሉ መራሒ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ስለ ዝርዮ is going to be a little bit hard. Fighting. They wouldn't have any money to fight. If they're paying their bills, and if I think they're doing they're treating us fairly, the answer is absolutely.
I'd stay with NATO. But if not, you would consider the possibility of getting out. Absolutely. Yeah, absolutely. So እቲ ዝግባአን ዝግብኦም ዝገብሩ ተልዮም ደስ እናበለና ኣብ ኔቶ ክንህሉ ኢና ዘይገብሩ ተኮይኖም ክትወፂኻ ማለት ኢልዎ ኣብሶሉት ኢልዋ ርግፅ ግብኦም ዘይገብሩ ተኮይኖም ነቲ ኔቶ ትበሃል ክንጥንጡነ ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከምዚ ኣሻላሻል ከምዘ ይብሉ ብርግፀኛ እቶም ኤውሮጳውያን እቲ ግብኦም በፍንጫ ክገብርዎ ምዃኖም ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ምግዳፍ ማለት ንዓታቶም ዓሳ ካብ ባሕሪ ምውፃእ ማለት ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ግን እቲ ናይ ኤውሮጳ ምምቕቓል ግን ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ኣብዚ ካስምዑ ካልእ መራሒ ናይ ኤውሮጳ ዝብል ዘለኻ Slovak Prime Minister Robert Fico እዚኣ ክመልሰኩም እየ መጀመርያ ዘለንስኪ ለንቀነ ካልእ ኢንተርቪው ምስ ተመለሰ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ተመለሰ ዝገበራ ኢንተርቪው ንርኢ ፀኒና ዘለንስኪ ድበሎ ድማ ንስማዕ Наприклад, запрошенням в НАТО, то тут складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኔቶ ዕድመ ክግበረልና ኣለዎ ዝብል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዋላ ተመሪፁ ይሃሉ እምበር ፕሬዚደንት ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ምስ መን እየ ክዛረብ ዘለኒ ምስ ባይደን እየ ክዛረብ ዘለኒ ነተን ተሪፈንዎ ዘለዋ መዓልታት ዝኾነ ነገር ክገብረለይ so I'm going to call President Biden ኣብዚ ቀረባ ደው ኢለ ንዑ ደጊምካ እንድሕሰበሉ ብዛዕባ ናብ ኔቶ ክትእትውና ትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም እናበለ ታዑንኮ ተሪፋቶም ዘላ ዕድል ጉዳይ ናይ ኔቶ ምዃኑ ባይደን ባይ ዘ ወይ ብሕቡእ ሰብ ከይፈለጠ ህዝቢ ኣሜሪካ ከይፈለጠ ነቶም ባይቶ ንሰብ ከይነገርኩም ሓደ 26 ቢልዮን ናብ ዩክሬን ዝኸይድ ተወሳኺ ዘይትቡኒ ኢሉ ይኽልምን ቀኒ ኢሎሞ ንባዓኪ ዘገርም ብዕቡእ ሓደ 26 ቢልዮን ሓገዝ ክወሃቦ ይሕተት ነይሩ ድሓር ምስ ፈለጥዎ ግን ኣይከውኒ ተባሂሉ ተሪፉ ስለዚ ኩሉ እቲ ነገር ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ እዚ እስካብ እዚ እውን ተዘሪቦም ነይሮም Notice, it was announced on Friday that President Volodymyr Zelensky would potentially meet with incoming U.S. President Donald Trump at the reopening of Paris's Notre Dame the following day. The meeting did indeed take place, with Zelensky, Trump, and French President Emmanuel Macron speaking for about 35 minutes yesterday in what Zelensky called a productive and meaningful conversation. Zelensky said that the three leaders spoke about our people, the situation on the ground, and a just peace. This marks the first face-to-face meeting with Trump since Trump's re-election, and to be fair, it seems to have been a smooth one. Also yesterday, the Pentagon announced a $988 million aid package for Ukraine, including drones and ammunition for HIMARS rocket launchers. So, ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ፉል ስዊንግ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ መዓልታዊ ብቢልዮናት ዝትመን ኣፅዋር ኣብ ምውሓዚ ዝርከብ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዘላ ዘለዎም ኣፅዋራት ናብ ዩክሬን እቲ ኩናት ንምንዋሑ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን እዚ እቲ ካብቲ ዝነበረ መብፃዕቲ ኢሎም ዝነበረ ገንዘብ እዩ በብቁሩብ ይወፅእ ኣሎ እቲ ገንዘብ ክንበይና ኢሎም ዘለዎ መብዛሕቲ ግዜ ኣሜሪካ 60 ቢልዮን ክንበካይና እንተኢሎም 60 ቢልዮን ኣይሂቡን እዮም ምክንያቱ ንሽዑ ጥራይ ንመዛረቢ እምበር መብዛሕቲ እቲ ገንዘብ ኣይወሃብን እዩ ሸንኮለል እናበሉ ገሊኡ የጓድልዎ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ 61 ቢልዮን ክንበኩም ኢና ዝበልዎ እቲ ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ኣይተዋሃበን እዩ ዝበሃል ዘሎ በብከምዚ እናኸደ ይኸይድ ማለት እዩ ታፅዋር ይኸይድ ኣሎ ካልኩሌት ድማ ይገብርሎ ምናልባት ተሳዒራ እውን ትኩሉ ገንዘብ ክሳራ ከይጋጥሞ The package will be pulled through the remaining $2 billion in funding from the Ukraine Security Assistance Initiative, a program for supplying arms to Ukraine through contracts with U.S. defense companies. There is still a total of $5 billion in promised military aid that hasn't been delivered to Ukraine yet. So ክሳብ ሕጂ ካብቲ ሓደ 5 ቢልዮን ዝኾን ካብቲ መብፃዕቲ ወታደራዊ ሓገዝ ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሕና ኣሎ ዩክሬን ድማ ኩሉ ግዜ ብከምዚ እዮም ዝበኽዩ ወላ እቲ ክንበኩም ኢና ዝብሉና ኣብ እዋኑ ዘይመፅእ ምዃኑ ብጣዕሚ ሃሳይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንቐፅል ካልእ ሓገዝ ከንታይ ይበሃል ኣሎ that hasn't been delivered to Ukraine yet. On Wednesday, outgoing Secretary of State Antony Blinken said that Ukraine is set to receive $50 billion in frozen Russian assets held by the United States and the EU sometime this month. However, also on Wednesday, House Speaker Mike Johnson said that he will not put a request for an additional $24 billion in aid to Ukraine to a vote, which followed reports that Biden has been quietly asking Congress to approve further. So, በቲ 50 ቢልዮን ካብቲ ናይ ራሽያ ተወሲዱ ንዩክሬን ክወሃብ ከም ዘለዎ ኣብቲ ናይ ኔቶ ናይ ሚኒስትራት ዋዕላ ከም ዝተዘራረበሉን ከም ዝወሰኑ ነጊሮም ነይሮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ገንዘብ ረይዎ እዚ ቁፅሪ እዚ ክትሓስቦ እውን ከቢድ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ 50 ቢልዮን ድማ ካልእ ብሕቡእ ባይደን ነቶም ኮንግረስ ከባቢ 25 ቢልዮን ከመሓላልፍሉ ቅድሚ ምኻዱ ሓሲቡ ነይሩ እቲ ናይ ማይክ ጆንሰን ዝበሃል ግን
ريبابليكان سلزغونه دونالد ترامب دما زقرارب سلزغونه نو كم زبال يلن دونالد ترامب متيو نسو زوسنه ترينا نغبر نغل حج بحبو مصيخا ابلاس مني زغبر تقبالነት يبلو بمبال كم زنصقوم امبر نساتهم جينا نتي ገንዘብና አሜሪካ ናብ ዩክሬን ከይሰደድዎ ክዕርፉ ዝኽእሉ ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ድማ ነተን 4 ዓመት ተሪፈን ዘለዋ ተናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ከመይ ገይረን ክቕፅላ ይኽእላ እቲ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ይኽፈለ ንኽእል ዝያዳ ኣብኡ ከተኩራ ስለ ዘለያ ዘለዋ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ንምንውሑ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብናይ ጆ ባይደን ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ይጓየ ከም ዘሎ aid before he leaves office. Earlier in the week, a Ukrainian delegation led by presidential office head Andriy Yermak traveled to Washington, D.C. to meet with top incoming government officials and advisors to Trump, including incoming Vice President J.D. Vance, who has been one of the most vocal critics of aid to Ukraine. A source told CNN that these meetings were not intended as diplomatic negotiations, but rather a wake-up call about the current situation on the battlefield in Ukraine. The source added that the Ukrainian delegation was pleased with how the talks went, feeling that they had accurately conveyed their assessments to the ብሓፈሻ ዩክሬን እንታይ ትገብራላ ነቶም መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈላለየ መንገዲ እናረኸቡ ጉዳዮም ኣብ ጎኖም ንክኸውን እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርሕነት እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ጎኖም ንምዃን ማለት ኩናት ንክቕፅል እዮም ዘልዩ ዘለው ምክንያቱ እቲ ኩናት ተቐፂሉ መሊሱ ሞትን ጥፋትን ክመፅእ ግን they are pushing እስከ ነመለስ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ give me a sec Vladimir Putin to act now to bring about an immediate ceasefire and begin negotiations. What came next was even more interesting. As you heard, Trump said China can help. Not something that Zelensky and the West wanted to hear, because they accused China of being partisan, of supporting Russia in the war. They've sanctioned a number of Chinese firms for making weapons for Russia. And now Trump says China can help end the war. It's interesting also because of Trump's own position. He's no fan of China. He's preparing for a trade war with them. He's threatening tariffs on Chinese imports, and yet he wants Beijing to step in to help stop the Ukraine war. This might be a signal to Putin, an assurance that he won't be pressured by the West, that he may have a friendly face at the negotiation. So, بحفش أنتينا نرزلنا دونالد ترامب نتكوينات نمفتح كل زكالو كجبر كم زغلن مستخوني يكون أكل كزرارب كم زغلن مشان أنا عبنت نيجدي كوينات ويون أنا تعرف كوينات كجمر مخاني زنجر الزلو بعد نقول داينا يوكرين نمفتح جن شاينا كحجز وقليم زغا انتي بال pragmatism practical سب تكبراو سب مخان أبكالج أجمع كل وقت خلي أبتك كسر حلو تقل بحده نخلت يخا كربع زغل راشاون نو تشايناون كوينات تتوكل تدليا كوينات تشاينا يربحاني كوينات مسكالة هجر ترى يكونس أب عالمنا كوينات كله تشاينا ربح يبلاد تشاينا أب سلام يتربح ده فلا لهم رأيوا أب كوينات من يتربح أمريكا يتربح أمريكا جنا يكون تربح إتن وحدات ناي حويز احتراء ناي أسوار زشت كامباينات بر أمريكا يكون تربح of course أب أمريكا بتقطع بس لزقات ترى له تقول تنزبس حكام بايتات أمريكا أب سلام ينزربها فديهم لهم زبس حكام بايتات زعبية كامبايتات أمريكا أب سلام الرقعتين ينزربها فلذي أتي تزول حتى دونالد ترامب بعيني ربحها كريو خلوت كونتات كسر حلو كم زغلي فلتي لذي نخلو نجر كم زي نقحات زي بلو دحورة حساس ما زلو غيره من يوم تميدي أكشت وصفتنا دونالد ترامب قد reasonable سبيو كوننا زمر كواس أتحساس ما زلو ويو أتنزل عربا عندما common sense برف كم زرقات قال ما لا يكون لك بحاسس لبام كنت بس حط خل مدام تاتي الزعرب سبي موت هالو تتوكل على لوت كويناتي زبل زالو زي ما نمسب بقليلو كرد أزغليا لغتن ثم قالوا دقفتنا تدما زبلو زالو نسمع In the book, which I passionately disagree with you about, is Ukraine. I've been there, I've interviewed President Zelensky, and I'm just surprised, I've been very surprised that a significant number of Republicans in the last 2 years have gravitated to a position, it seems to me, of saying, we should just let Putin take what he's taken. He should keep it. We should end this war by allowing him to keep all the land he's stolen with his murderous, illegal rampage of the እዞም እንግሊዛውያን ጋዜጠኞኦም ይኹን ፖለቲከኛታቶም ይኹኑ እንታይ እዩ ኣንጻር ራሻ ዘለዎም ብፍጹም እዩ ዘይርዳእና ኣነ በቃ እቶም ኣሜሪካውያን ናይ ብሓቂ there is a reason ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ከምዚ ሲቪላይዜሽን ኮይና ትቕፅል ዘላ ወይ እውን ሃብታም ሃገር ኮይና ትቕፅል ዘላ ሓያል ሃገር ኮይና ትቕፅል ዘላ ምስ ኩነታት ዝቕየሩ እዮም ቀልጢፎም እዮም ዝቕየሩ ኣሳድ ወዲቑ they shift ዘለንስኪ ኩናት ክሰዓር እዮም they shift they move on ኤሮጳ ሙፍ ክገብር ዘይክል መርሕነት እዩ ዘሎ ንኩንነት ኣንቢቡ ምስ ኩንነት ክኸይድ ዝኽእል መርሕነት የብሎም ስለዚ 10 ግዜ ንዓደመነቶም ኣሜሪካውያን ልዕሊኦም ኣሜሪካዊ ክኸውን እዩ ዝፍትን ካብቶም ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ኣሜሪካ ዝሓልየላ ክኸውን እዩ ዝፍትን እንታይ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ፅሒፋ ኣላ እዛ ትልሲ
جبارد تبهال ناي كل سلايا مرببات ناي CIA ناي قلملي ناي كل سلايا مرببات NSA زبهال ولا FBI ناي كلاتهم دايركتر كتكونيا دونالد ترامب حتى يوازل كونفرميشن نتابع الجي سلازي نساد ما ناب قداينا يوكرين يقول ناب قداينا روسيا سوريا بكال كل جزء أمريكا ربحها كتقدم كتكلالوا ربحها بزي بلنا دما كينات كنات تيبلنا بوليتيكانيا سلازخونت يا مورالويت يكون بوليتيكانيا ربحنا أمريكا أبزي حلو كنات تيبلنا تقول فقداينا يوكرين كل مساقي قومي بومبو متحف صحيفة على جنة متحف كي كم لبي يزق قومي بلالو سمعوا سلمتي يكون أمريكا بوليتيكانيا تات أبغون بوتين كتكون يجميركم نابلغا كاساجي. Of a democratic European country. I never thought I'd hear Republicans make that argument. You yourself were in Iraq. You were there actually, I think at the same time as my brother, who was a colonel in the Royal Welsh Regiment. So thank you for your service, as I always thank him for his. You were in Iraq, which, just to remind viewers, was a war that was fought on an entirely false pretext, as it turned out, that Saddam Hussein had weapons of mass destruction. Here, you've got someone who absolutely has weapons of mass destruction, Vladimir Putin. He's تناد بتاد مرتو زلو دما تبغى يركض كعي خلي يزباليو أبكيناتنا العراق تساتفت يا زيا سزي أبكيناتنا العراق حوي وانت ساتفنيرو أبتكينات التجن أبكبر لنا عقاتكم بلالو أبتكينات التجن بجيجا بحسوت صدام حسين كميكالات ورا اللو تباهيلو بحسوت يو تكوينات تجميرو أبز حججن ناي بحكي كميكالاون نيكون راون أسوار زلو حيلي وريرو زلو again twisting أتناقرات كميكركا twist تقبروين تتقويو the ruthless Russian dictator. He's illegally invaded a democratic country. And I'm baffled why people like you on the right, the Republican side of this argument, seem to think it would be, by default really, a good thing or a thing that has to happen, inevitable thing to happen, that Putin wins. I don't think that's an accurate characterization. Okay, جنتايز بلا زلو أبراشا زلو هذا ديكتاتور قفعينيا تقواني هاجر وريرو حيزلو كل تناينيتو زقبروا قال بلا عيط أصوانيو زيت بلانيو نتي فرق نجارات رايحة تزارب سلزي كل نجار فلاديمير بوتين سسع سلزلو كم زبر ساتهم زقبروا جيجا خمسة يلا أي تكسنيس وزغا نتي نتزاربا تقارص أمش سب كيف الطريق خلي ملتنا تاسم معايا. At all. Of course, it was wrong for Putin to invade Ukraine. My criticism of our American policy and the Biden-Harris administration's leadership is on this, that they should see the situation for what it is, not what they wished it to be. They should clearly have defined what does winning look like. If you ask 10 different people. انتهت بلو دلا مجمريا أنا راشا ني يوكرين وري روما بتعمل بوغيرا أي بالكون جيجايو كجبري جبوني نيريلا حتى أنا زبل زل لغوني لا أتي قداينا يوكرين كيناتنا يوكرين راشان بفلاي دما نقداينا يوكرين كم كوننات كم زلوا جها قطرية زلكا ناي بايدنن كمال هاريسن وايت هاوسن زلوا أجام جن كم تكون نديكونه كم تنسوم زمن ناي ويمز متوازلوا سومز دلي وكالي تكون الندن كالي انتهي تفل الليكه In Washington, D.C., this question, you'll get 10 different answers. You'll get different answers from the State Department versus our Department of Defense. You'll even get different answers within the White House. All they say is, well, we will be there for as long as it takes. We will spend as much, hundreds of billions or trillions of dollars of American taxpayer dollars, whatever it takes, as long as it takes, but not defining what that is. And Piers, it is because of my experience serving in different war zones in the military that I know that there are very simple questions that need to be asked and answered before. سنتات وندلا مجمريا تي أب واشنطن زلو بوليتيكاوي إليت انتهت علامات أب يوكرين نصورة يكونني كالاي مس يوكرين كسامودة تعلنا يزبل زلو بليونات جذبنا حزب أمريكا نابزو كينات نكسدد مالتي انتهت علامة exactly انتهي نخو قبري معه زلو وقد بنصور زرب هيكونني له زي أب كينات دما نتو كينات بمعد زفلتون أب كرباز فلتون تفل عليه تمكري زلويات. For committing American taxpayer dollars and our support to go and intervene. What is our objective? What are we trying to accomplish? How does it serve the best national interests of the American people and our own country's security? What President Biden should have done from the very beginning was exercised his leadership to get Putin and Zelensky or their representatives across the table from each other to broker a peace deal. The detail to say, well, we're just going to be in this until, Zelensky's standard, which is they get every inch of Ukrainian territory back. How many Ukrainian lives are going to be sacrificed in the process? Hang on. So طيب لالو إذا قد عايزي آتي ناي أمريكا محدرة بايدن مالتيو أقل كابز حجي أقل ديمو دخلت يوم بكرسي كوف قبله ميزي قبائل معناته بتحطه انتهي علاماتنا انتهينا هنركب نقل لنفسه كف سنتيمتر وي إنش مريتنا يوكرين كلام على سنة ده حركة تقول كينكا كندا يزبي خاط كفلله كل يزبي خاط هلا قالوا أبكون النت كايت مركوس انديخا تزقات مكازو لايتري انديخا
نابلت يتزارب as that goal is, Right, Piers. but on that point, let me ask you, if this was an attack on American soil, you would want every single inch that was taken by Russia or whoever it may be back. You would join the fight to do it because you've served your country, and you would be absolutely outraged. Of course, but Yeah, this hang is on, not. this is how not. You can't make. Yeah, but that's how Ukrainians feel about their land. They feel exactly the same way that you would or I would about our land. I understand the feeling. The feeling and the emotion is very different from the reality that Ukraine is facing a much larger country. سنتاي تبلو دلا حنسب يلوها زها أمريكا أنت زخون يرجع نفسه كف متر نفسه كف سنتيمتر نفسه كف إنش نايت مريت متواجع كلنا يركي تواجعت سلزخون كده برتقلي بلا يس أمريكا أنت زخون وين سلمتاي دا يوكرينيين كم خبروا زس الأكيلوا من سألي ويلوا إلاتو تعطوا يوكرين راشان زوارا دروها قرأت يكونون إلاتو بغطر حزبي بتحسقع بكل جلوا لذي أبزي عقمها تواجي كانوا حزب تهلق قايات ولا دلا حتى من يقبروا من يقبرون يكونون تحطوا أبزي عقمها غيرك حزب كات تهلق ده براكتيكال كتكون على كات دلا تكون النت كتر كلا لك سمعتك تعلي لك بسمع الدزرب بسمع تقبروا نجارات حدا قوت كخليو لذي لك نتنات وطات حرمله يس بسمع تخكل لك نفسه كف سنتيمتر نا يوكرين كملسوا بكون النت جن سلامتايكم يخون الله يواز أكادي خي with a much greater military force, with many more people, and its own military-industrial complex that has been able to reconstitute its hardware and its weapon systems far more quickly than even our American intelligence agencies thought that they would be able to. And oh, by the way, Putin also has both tactical and strategic nuclear weapons. There's a long history here, and I know you've gone into this with different guests over time. We won't get into it now. But my view on foreign policy, I'm not an isolationist, I'm not a pacifist, I'm a realist. And understanding that it is not doing any good for the Ukrainian people. And I've been to Ukraine many times. Like you, I have many friends there, and it's heartbreaking to see what. So بحبشة تي كونتات أنا رياليستية تقول الله أبكون النزاع من سبيه بسمعيت بخون زلوا قال ملدي يكون أبكون النت رشا كجف ميليتاري إندستريال كومبلكس زلوا بزح أسوار كتفرتغل أيكون إن يوكرين نملو أوروبا أمريكان زوادر أسوار تفرز الهجري على نوح تاكتيكال حتصير يقولنا نوح نيكولا روا أسوار زلوا هجري تقول الله عبكو طبازا لو هجريا سلازي أبكون إن تمركزك كتزارب تعرفين كا بتسمعيت كعليو السكينات زي يوكرين كتسعروا اللي تخل يلا زخونة زيرو شانس يزالوا يوكرين كتسعر ونهايته راشا كتسعر سلازي تخل سلام تايت لكمني نيشتك سعر تجميرهم نيكولر كتقوم خليهم so simple as that so there is no way in Ukraine كتسعر اللي تخل يا تقول لا كتسعروا اللي تخل راشا كل جزء نهاي مسعر تخل اللوا أكم سكينات زي لازم إذا مخانة تكون نتفلت كا التكوينات من واحد تيجي فترة لها كانزا سقاي شجرنا يتزبي تجادد على خمر مفتوح تمسي على خان ثم جرات مرة لا جنز مهار سبعي كونه of course روح يخا مع التوكم غير كان engagement زربات فتر discussion فتر and then بهم يقتل تكونات بحفش هاجن زيا أبت بوليتيكا ناي دونالد ترامب confirm إذا رقينا له على قد سنة كلوي بعالزيا نتنا يسلا يوم ربابات حلافناتهم تقينا of course نربحنا أمريكا خسر رجل reasonable logic زلوايا كون النت أبكون النت زمر قصب ننقرات بسمعتن بايديولوجي زي كونه أبكون النت ريو زد اللي متعرّية تجبر زغلي لازم كم يوم عين السبعة دماء أبت بوليسنا أبت جانتانا دونالد ترامب مهلاهم بفلا يتعويتهم أبتسرهم كأتو تجميرهم عبي عبكو خان بلاين خلنا لو تكلوا كم زغل سير رايك لو تكلوا كم زغل they are going through, continuing to fuel a war of attrition. It's not a peer-to-peer war that is going on there, and an unwillingness by our leaders to be honest with the American people about, number one, how much further are we going to go into debt to go and fuel this proxy war, and number two, the reality and the honesty of the fact that as tensions continue to increase, we are pushing us closer to the possibility, whether intentionally or unintentionally, of a nuclear war. So نزي كوينات زي واتانا كنودو زي نغل كنسعرو زي نغل نعو نغمة تكبار عب زي تدلي عدان شقرن نهاقرنا ندفالنا كانزان سقاي موتن هزبن انواتنا يتهاقرنا سبالنا أما ودات هاون اتي أما ودات عبت أولاكوفكم زولو نريا مالنا بكوينات بحايل كودو خمزي كله فليت أمين بس عبزوان زي نسوري كوين زولو بكوينات كودو خمزي كله وخمي من قدي نتأولا يمزار بقى أبتأولا نخم بزحسي كون دخون قربني راشا أين سعران قالت سنة بدوم ديسكاشن قبلونا يوم زول زلهم بر نزي بكينات كنو دوينا زبل حسابهم كهيميس قلت الواي كولونيوم سلازي
እዚ ቅብል ከለኹ ግን ኣሜሪካ ቀላል ሃገር ገይሩ ዝርኢ ግን ብሓደጋ ይፃወት ዘሎ ካልእ ነገር ክፍብሩ ከም ዝኽእሉ ከምዚ ኣብ ሱርያ ዝረኣናዮ ሓድሽ ሜላ ሓድሽ ጥበብ ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ ኩሉ ግዜ ከደሊ እዩ across as exactly that, the potential next chancellor, and he comes with a message, as he said, that Ukraine needs to be able to defend itself. He's come quite a way from just a couple of months ago, arguing that he would want to see Germany's Taurus cruise missile system immediately delivered to Ukraine, and Volodymyr Zelensky will certainly hope that he would fulfill what he sees as a promise if he was to come into office. በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ መርገፅን ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ዘለዎ መርገፅን ዓብይ ፍልልይ ዘለዎ ኤውሮጳ ኣብቲ ኩናት መመሊእቶም ፖለቲካዊ መራሕትናቶም ሽግር ናይ ኤውሮጳ ክንዝፈትሑ ነታ ኮንቲነንት መመሊሶም ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ጭቃ ናይ ኩናት ከም ትነብርን ኣብኡ መመሊሳ ከም ትሽከልን ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ብሓፈሻ እዚ ይመስል እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ግን ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኩናት ወፅዩ ንኣሜሪካ ናብ ግሬትነስ ናብ ዝለዓለ ቁጠባዊ ዕቤት ክወስዳ ይበጋገስ ከም ዘሎ ንዑ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ቲም መሪፁ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣብ ኮሜንት ምፅሓፍ ሼር ምግባር እውን ኣገዳስነት ኣለዎ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ከዓፅየ ከም ወትሩ ድማ ምዝያለ በዋህገ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብሱልን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ